88.5 mo tsewanga tse gona mesoso ke ka bang emene ka mora hora ya borobonga dumela hle mamedi wa ka tsatsing lena la ka jeno bosung bona ke a sepa dintho di dutse hantle mo di hlokang o dula teng ke nako yane ya Dr Novi o sa diteng tsatsing lena la ka jeno doc Debs monate Thabetse man ya e Thabetse a nkutlo re engine pitse ya ka utlwa o kana se ke re jwale go itse tshebetso ke re buisa tshebetso no ke ka ba ha ke rata ke ka ke khona ba mosebeletsi no ke ka ba disa ma ku futisa ke lo emitsa o di ba se holo ke re ema le mapona pona sebela kwa sebela diphiri normally mare ha ntwe e ntswerene ha ile jwalo o etsalang ka motho ko ha o jwalo o bobelaela e bitswang prostatis prostatis itile ke tu bronchitis bronchitis normally being spiritually biminela ha ile jwalo agre lona on a serious note yes on a serious note yes voice tsa lona tebo ba bang le di radio mona ho batho ba le mametseng malapeng ba bang ba tsebang hore ngwana ne sa nahana hore ka ba mphena kana go se mo ha khoifa ke ba nnete after two I voice sing hona le batho ba sebetsana no destroy di career tsa batho le di future tsa batho that's all o bona fela hore fihla mosebetsing ka ba fihla radio mona ai man sure. It's like ngwana school after ona jole ho nna le ngwana o Cuba ha fihla Cuba kwa ha kena classeng fela ho re fi ha ya library ho re fi ha ke morapela ho ke rapela mme wa hae ba lo ke ba bua mme wa hae hore no ngwana na ka se kgone o atle so le lona ha le di radio mona hona le batho ba utlwang bohloko ba sa nahana hore maritibo next na e ka ba ntwe na le nyo so ba khwifa ba etsa mo makala o fihla radio wa go hlola o etsa eng ile ba jalo motshare mo etsa tshenteng le wese jwale ka mo ai romela e matata ya but ke nne ke tenta tsile ka jeno wena ke thabile ke le buila holo o ila batla lo tswa maetong a hao o tlotloetsa bonnete ba go ke hantle ba ka nnete a le banda te modimo thank you so much ke la ga botsa tsile ka jeno doc be ke fitine ke le siko fela ke utlwile mosebetsi o tsamaile hantle ebile ne le bua ka taba ya bohloko e ntse ke galletse hore ka itshwara ka but ke utlwile se piste mamedi go tsa tsile ka jeno ntse la pele ka yona mo le buang ka taba eo ho aparwang ka yona ha go lo manyalong mona but ena ya bomme doc e kare e ka go gale ka go ka qala fatshe nna yena moteng hai because honestly ke ne ke na le nthonyana yo sometimes le nna ha motho a ka pere ke rena hallelujah kare intse le teng ka pa e fedile ke try o sheba no kana ke petetse ne o tshintshile mapara ka pontsha o teng no on wa para ne but ke hona go tsedi mo ke feeling hore e ka re ka ba nna fela a bona andi ya no ke nnete o kila bona ke a tseba but hape o wetsa bang a di hape ha re batlo ba e ka reng ka go change motho o atla o re apare the way wena o batlang but hona le as men o tlang correct plus no when I know thing and I'm a young man but ke feel man you know what baby you look beautiful you look for me ising adibatlo o yentho shopong that's why ke qalang ka nna ke bang sehlabelo ne because bontate ba mi ba ka sibu hore re ke re thusane re shebe bona ho hantle na because sometimes bo me aba understand mo re hlanteng a re bua ka hore but me bono sana ne o ska apara seo ha re ya re thuse doc because ke intwete wa bona ntho motene tips mamedi dumelang hle ke di dumedisa ke dumelang hle mamedi a skitsing hle ke live TikTok on le Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry TikTok ke Dr November ka Pastor November ke live o tsona di le pedi what's ba today ke le ka kena live ye mo tsena ha itebo mamedi ke kopa hleng ke le kopa ka lebitso la Jesu Kristo le batho ba batla di advice tsa manyalo bana le di challenges manyalo
ke go pa feta ka eno hanyane fela haba batho ba shebe hore advice ke bo mang yeah Mamedi ne ke le life e ngwe tsena hona le ausi mongana bua ka hore monna ye o mo cheatile wetsa di advice tsene di le mo tse ding Mamedi batho ba destroy batho ba bang te bo batho ba bang ba destroy to an extent o tswa ke le ba ka renna ke le o bua le bona o fikala ke re ho bona ke kopa le etse tsena o tla tsatsing ha ke tswa bona ke re ho bona when o run a business una le frustration ka business ya ska ya batho ba sa tsebeng letho ka business ibile ba sa rateng ibile ba se interested yes o lo ba jwetsa di frustrations tsa business ya ba tla o hloisa business eno ya hao low fate one una le o run a business o bore una le di challenges tsa business o buya bathong ba negative for business ibile ba se interested ba tla o hloisa business eo ba ke ba o thusa overcome di challenges tsa business ya sure lo dilana le tsona ke ne ke ba jwetsa ntho eno tsatsing lena ya bobedi ke re ho bona when o rata lenyalo ibile o dumela lenyalo ska ya o mang kapa mang for the advice ska ya batho ba hloileng lenyalo because ha se batho bohle ba dumelang lenyalo te ba ngu ha se batho bohle ba dumelang lenyalo and ba bang ke family gore ke le lapa le jwala se lapa le nyalwang kaofela and batho ba jwalo ba bang ba dangerous for the advice batho because bona self into na sinto abo so bana le attitude for lenyalo ba ka o hloisa lenyalo o tlo sa batleng le thola la lenyalo Mamedi a karata it's one of the things ke thutileng yana ke tsebe ke feta jona ka le dona e matla ntwe when you believe tabeng ya lerato ska ya batho ba hloile lerato le kopa di advice bona ba tla go tla le right o tlo hloile lerato sa batle letho Dr. Novi ka nnete tebo so batho tshwantse ba ithute batho ba today I was so disappointed and ke ba metse batho ba advice batho ba mo ba advice batho ka ke re ho bona wa bona nna ke tsile manyalong a ithu but let's tsatsing nke ka dumela batho ba divorce nkeke I sa le nka ke dumele tabeng ya divorce number 2 ha ke dumele tabeng ya hore a una mohlanka ba negative for lenyalo kapa for ntho e bitswang lerato di teng tebo ha o ka nka t-shirt e pure white o bolo kenya seretseng e lo ba jwa e lo ba ditshila but color yeno ya ditshila e hlalosa color ya hembe the real color ke white but if film go ke seretse batho ba rwaka seretse ba rwaka t-shirt white ka lebaka la seretse Dr. Dofi har ke neta binya ka sheko aba utlwa ntwe when unka skipa se so kapa hempe se o kinya seretseng automatically tlo tlala seretse ba se color ya teng the real color ya teng ke white white hempe ya kapa skipa se white but se film ko now batho ba etsa ba rwaka hempe ka lebaka la seretse se hempe batho ba tse bo fapanya seretse se film ke le ba rwaka hempe ba rwaka le t-shirt ha ba kwetile ba bona t-shirt eno le yona color yena seretse le yona yena that is why I will never say anything ka lenyalo ke ntse ke le batla letsatseng ke le batla jwale ka motho batla mosebetsi nna le go sa no se le ka utlwa dinyetsi ka korapa 6 le batla jwale ka motho batla mosebetsi ke le batla ha ho le ke dumela lenyalo nka pela ka fa and ha wa dumella seretse go fetola hempe no le failure ya ka manyalo ha itlo nketsa hore ke be negative number 2 le failure ya ka lenyalo ha itlo nketsa hore ke be negative for basadi jwang ibile le ntho tse ke di thabelang di dutse o bona ke o le tlo ba kwatela le sa tlo batla nixo lo di dutse bo shelfeng bo hyperkai bo pick and mama bo jo no ntho tseno tse ke di thabelang di dutse mo le batho re thabela tebo ntho tse o di thabelang tebo mo bua English sa tsebe maybe tebo bua English tebo bua English o tla ipotsa rona re ya go qetile yo so bua o so buile sekgo so sa tsebe ha o tlamile lo saina o zbua busi a re tla motina
Mamedi ke sentse ke dubila lenyalong. Yeah. No, wena doc that's why I think the advice tsa how di khona go thusa batho ba bangata ke because we ile ba open. Yeah, no, number 2 ha wa ba open fela o ile wa bua le mo yentseng phoso teng wena o mona teng ne le nna mo e seng wena wa bua o mona se pass ene o dula o hlalosa hore I'm ready, I still believe in love. Can need in that ke ntse ke believe ho lona ke le rata ho ya kwana le kwana Mamedi wa ka rata le tsohle tsa teng. Hallelujah. Mamedi. Yes, well le na le tsa teng. Le tsa teng tebo. Ai te ba re betsa mo pa. Ha re ka mapare thuse doc ka nnete mapare ke bothata. Moaparo dangerous. Yes. Moaparo dangerous. Ke tlo bua statement se seng se ntshutse ore o tshaba hore e kare o tshintsa motho. Yeah. A ya tshwanela ho fihla moo. A ya tshwanela ho fihla moo. Hai bontate ba bangata. One of the things re sa tsebeng gore when o dula le mosadi o dula le motho ya weak. Very weak. Ya hlokang protection, ya hlokang o protect. Okay. It's just that basadi ba tsebo tse dintse dintho le how di etsa you protect yena. Paulo se a bua ka basadi re basadi ke dipitsa tse fokolang wa tseba o re basadi ke dipitsa tse fokolang. And believe me, hauna motho ya sa tsebo re basadi ba weak. That is how na le di say ya hore mosadi ka mo rekela koloi a ba thola pantshara ba kopana le motho a mo thusang ka jeka ba sa fola in love le motho a jeka a ba le bana motho wa koloi ya mo reketseng koloi hona le that thing e trendang e batho ba ratang e bo e bontsha bofokodi ba bomme hore o fola in so much in love le motho a mo thusang ka jeka. Sure. Ntwe ka lonya le bala koloi a lebale ka monga koloi re kana somebody bought this car for me abasa le bana ba sa nkile ke motho a mothuseng ka jeke a ba bona motho a jeke le yena ya fihlileng when ana le vulnerable eng e bile wena wa mo ha wa thola hala kana kana ntse o founela abasa fola in love because that thing e bontsha hore basadi ke batho ba weak. Ya bobedi o bona kae bofokodi ba basadi ba na le dintho tse ba attractwang ke tsona. Okay. That is why today banna ba reka dikoloi di vurpa ka ofela banna ba di rekela to impress bomme bana ba fokolang bo utsi bana ba fokolang. The reason banna ba tina banna ine se batho ba diphahlo today why banna ba kene diphahlo le di labeleng it is because banna ba le ka impress batho bana ba fokolang to an extent ba attractwa ke ntho enngwe le enngwe ba attractwa ke ntho so ha re bua ka ntho tsa diphahlo one re about protector because when mosadi wa ana le body entle ana le dituno ana le di curve those are the things tse runa re le banna ba Basotho le di shebang le maqhosa a kre ha ke re Mosotho ke bela motho mo yes ke batho ba runa batho ba ke be ke bile jona runa banna ba batho ba batho Xhosa in mar black men runa banna ba batho ba batho ditono tsa mosadi ke priority the feature o hana tsa male wa hao wa utlwa yes hona le mokrenke wa molala ba itshwarele it will crank mokrenke wa molala it will crank tebo okay talk wa crank wa jika o tsamalwa ntse tsamalwa but yena wa ditona ha feta a bile ditona and then I said into the rope at in the mutino o montsang automatic yo now it just that basadi ba bangata ba itsebe ntho ba nahana mohlomong wena o tlabe o difficult but handling o protect yena because hard individual it's o attract monna o mollo o mo ene le bona ba tseba hore motino o na le tselo attract batho ha re bue nnete ba tseba ke rata ho re jwalo ba tseba that is why ba shebele di TikTok mona ha ba tenne metino eno ya bona ba jaifa TikTok o tla fona ba thutubedisa ditone tsena mo TikTok ba tseba o bo bone viewership nyolo di re fela ba tseba hantle beng ba tsona and that's o ba shebele ha ba shoota dinepe a ke aska a qeta ho shoota as such a sa hlaisa engele na ditone ba tseba okay ba tseba
la ka shebela kwana mara engele yena ya ditone especially o batla e because ba tseba hore dintho tsena ke tsona tso re attractwang ke tsona. Now etsa eng basadi ba tseba hore when o le monna o dula le mosadi ya dulang a shebue ke banna a banna ba le ka mahlo ba mo shebile ba le ka mora hae ba mothiba ngapa le haiba ise sehlola mosadi wa hao. But who wena as a man how be relax mo lenteng nthongwe tebo when o re ho mosadi wa hao as a man or baby ha ke batla wa parantela enwe you want to be at peace o batla peace o batla la tsamaile o bole at peace ha ke se ke etsa sense ya utlwa hantle o batla peace hobane wa tsiba hore batho ba lo kopanang le bone ke mofuta wa hao wa mofuta ene o hlola mo shebile le ha tenne jwalo hore banna ba mo sheba jwang automatically that thing etsang it tima wena peace le wena o le monna wa mosadi it tima wena. Now that is why now ho qalela ho ba le the trust issues ha o jolle ha yetse nix. But for the fact that wa tseba hore banna bana ka ofela ba mo batla ka tsela tenang ka yona o qeteletse now o etsa o na le di trust issues ha o mo trust because banna ba floka ino yena. Okay Dog ka mantswe mang okay now wa re araba ho baneng ho ba le di trust issues ho baneng motho a qalella a o botsana o kae why o tsamile la go etelele why in okay ke di trust issues ha relax ha motho a relaxed ene e monna mamedi wa karatang bomme motho e mong le mo including le lona tebo ha re etse mohlala sheba basadi bana bona kapa bona bomme bana nka mosadi wa ona jwalo o botina ntho o tshwereng kapa botina a sweater molamo wa hao bo hlaje mo robala sweatereng yena o tla utla ile ba o khamela ga shemang yeo ka tina tje why ya o khamela it is because lena o a ria ka hore basadi ba tlo bona ntho ena basadi ba tla bona ntho tsa hae le yena ha be comfortable intse le mme isa tino ke sweater eno wena le wena tinetseng sweater but bilori e hlaisa eng ha ba be comfortable a tlo thabela o tsamaya le wena ebile a tlo thabela o tsamaya ka tso le yena ka o jotsa mosadi wa ga tle baby hlobela bogobo ka ba hlobela sweater because le yena hona le ntho mo jotsa gore mara mosadi monna ka tswa le tjena basadi bana ba tlo qeteletse ba se ba ratile eng so motino o la ha batho ba teng bana hana hore re will answer for no reason but the reality of the truth people bana ba tshwantse ba understand hore ha re nyalane one of the thing ntle le happiness le peace I mean ntle le happiness re batla go ba happy manyalo but one of the thing re hloka is to be in a marriage or peacefully so gore la motho wa tsamaile o botsebo o le at peace or no ke tsore monna mosadi ka tsamaile I ke worry kapa monna ka tsamaile so once o qala phela le motho yo tsebang sure ene jalo ka bomadima be ba bang he ba basadi thole hore yona ntho re fela banna ba bua ba mo heletsa ngapana kapa ba interested ba mo sheba jole ba pa le go nyene o bona jole ena ibile se le beauty contest of the queen of the heaven. Yes. Abasa swara ile ena manye. O ikutlwa because wa bona re banna ba mo sheba batho ba mo hlanyetsa batho ba mo acknowledge and ka bo madimabe ba tlotla banna because banna ke tsona dintho tse o ka se robeile le bise mane o bone re no ditwa ba no o tike ka tseno itlotla because o beile le bise mane automatically le bise ke magnet wa katse ke sa sensitive le bise ke magnet wa katse le abitsa o ka se ronke manyepa boya mane bore no di notsi di ka se because manyepa ni se magnet ya di notsi so le motino wa bomme ha ba tsebore sometimes motino is a magnet ya banna and that is why bana hana gore kana go tse ding ba ratona ke bolela moradi wa ka ntho ke re ngwana ka ntho e tloetsa gore kana go tse ding banna ba robe pelo ke motino wa hao moradi wa ka na le tina le yena mesiena e stompo ye ka re ngwana ka ba tla onata sure and ka nthe ke ratang ya banna ha ba tla wena ha ona monna tlo reng ke go galla e mo le motho a go rata ha no ke bona ntwe ha tlo ke bona ntwe ene ke galletse ntwe na e mo le motho tla fika yo go rata ka la bona ntwe tse go bona feta man ka ke tlanya but tliso ke dintho so nna ke re we are protecting them ke mosebetsi wa
wa monna o protecta mosadi wa hae jwale ka mosebetsi wa mosadi e le protecta monna hae that is why le bona ba gona gore galemela gore baby ska tina jwa ska tina swetare ska tina ntwe le hlobola hle tina burugo bo itseng sure dog hona le banna ba ileng hore bona bana le issue in terms of trust go ha re sa bui ka ye but ke rata ntwe e buang hore let's say o fumana motho a tshwanang le bonna a ntsa tshepa mosadi wa hae o re ho ona bosibo le ha ile hore sepo e ntse le teng trust ntse le teng but because how relaxed ka tsela eo mosadi wa o apereng ka teng e ka etsa mathata ha mona ha re ntwe ke batla re lokise kena ha ke re bona le mmemo ngare nna monna ba le moitsi ha dirwe ke taba ya dikai o sile yena ona na ka mo jolla ha re promote banna ba jealous kapa ba nang le trust issues ba ya ha re bana le re ba tswele pele ba sha re qualify sa fela ka hore because of moneno ha relaxed ka ba kana de we wa parang ka o tloetsa go ga qetelletsa sa o tshepe aba boulele o bo utlwe mothore na monna ka bolela na next be ke mo shiteng the way o behave ngate le behave creator the trust issues as it cheating e causes the trust issues le behave number 2 le how you conduct yourself e ka tlisa the trust issues e ka tlisa le jealous number 3 tsela yo aparanga teng ka tlisa polelo now here is the thing table engwe kena ka ba tse ding o kopane le motho ya tshitetsweng kapa a kileng a ba le a bad experience of cheating automatically ha fihla ho wena o bo behave jole ka a cheater ya na tsong ho yona o triggera dintho tse ding tsa dintho tse o tla thola go kgethelwa na diparo ke taba re fela e mong motho o na le experience o bo from experience o rukila cheatelo jwa mamedi go ba le ngutlo it is not like bo mme ba cheat ha ba tinne mesebetelele it is not like ha ba free ha ba pere mesebetelele ba ntse ba free because ntse le batho ba tleka ramesi emetelele ba ntse ba but re bua ka hore there's a difference between how so display display fit would display it who is and most matters ngana ba display ona le mesiela sombamba somtlapurela somenza kanjalo yes sombamba somtlapurela somenza kanjalo ufumane musumana mibodi nya motho o mo tightile o mo tightilo o mo tshwere o mo shapeile nini hebo me ba ba mfumane hore e bilona le gift na le thaba ya Sion mountain re batla peace man ona le batho ba tena hore gore le ha santine marutsotse se bua pela ntate modimo go o gona hore o bona ntwe ngwe le wa mona antsa tenne gore antsa tenne maru gona go bona o tsotse ke na le batho bana ba rata masho bana ba para mesimitelele ba kwa le ba set ba bona hlele ke ma muslim why now it is because ba said ba tsere body ya bona ke pride body ya mosadi e mong le mo ke pride ya monna that is why when we enjoy yang ha hlobotse na le maruka serati because it's your pride I see pride ya bana but ke pride ya so mosadi ke pride that is why how kopana le yana a tsotse so langa o soka o mmona jole ka a wife o ntse mmona jole ka girlfriend ha ona tabale so langa o tsiba hore o tlo feta jole ka letota no o tlile di sebetsong fela tsa masepala ha ona tabale but immediately mohlango so fola in love le no morata ha sa rata dintho tsena and ha ba itse e iketsetsa automatically into because body ya mosadi kapa mosadi wa ke pride ya monna o mo now now you want to batla ho ikutla tsa male mosadi wa ha and o batla that woman yana le dignity yana ya decent ya hlompheha ya hlomphehileng ha tsa mastrato man ha o batle monna a ke tsebe basadi ba itse ba ntho ke ba ka ya mosadi ya la ya bobebo
a simple woman yo mang le mang gore mang le mang easy target gore le motho ba iseng di type tsa hae le bona ba leka di like tsa bona the way I link easy ka teng gore ene o thole gore a solo rwa ba dumela but tsela behave ka o behave ka tsela e tsang gore a hlahele a le light gore a le simple but every man o batla that decent woman yani yo reng ha batho ha hlamane ya ho be le batho ba re hel mosadi o motle mara ha ona motho ya yang easy you want that woman ele nna ke batla jwalo ha ke tsebe lona I want that woman gore la ka ba o jwang but I want that decent woman mosadi ya ya tlareng gore ska ba an easy target man mamedi gore le motho ya tshwereng packet ya tamati ya ntseng ai fasa le fitla ba ntsa o thiba le batho ba ditamati o tiwa ka phala nga phala mamedi no o gore butswi no that's not right and I don't think ke ntwe e tsang e banna ba ithabela ntho yeah 069 846 5476 mona Dr. Novi o bua nnete kore o bua nnete ena ya haisale fela mamedi haibe ona le potso yo batlang o botsa Dr. Novi tabeng yene re buang ka yona o ka kena le wena haibe ha o utlwisisi hore nna doka ke dumelane le ntwe e bua se yona le wena o tlontlo wena maikutlo a ho ke a feng ha re ntwe ngwe le ngwe Dr. Novi e buang ke yone le paetseng haibe ona le maikutlo a fapaneng 069 846 5476 mosadi ke pride ya monna hae mosadi ke pride ya monna hae mosadi ke pride ya monna wa hae that is why when una le mosadi ya motla wa ikutla la tsamana because ke pride ya hao basadi ba computer le dikoloi monna hana le koloi entle ke pride ya hae sure ba computer le dikoloi so basadi ke di pride tsa rona plus 27 yo motho mongwe kena mona gore Novi o hlotse pelo yaka ye monga kena ke ntate ka pakeng a ke tsebe ke ntate ka ene tsantsa re jwetse ke le ka sheba le bitso la hae moletse ne fitile ha ke bone a hlahisa a ke bone batho ngotse fela jwale Novi o hlotse pelo yaka ye mongwe kene fela re amen pastor ke utlwela dumela yo ke buntse ke ba metse ntate Novi o buile o tla seata ka nnete no gona bo mme ka ithuta o tena hantle batho ba tena hampe ka ntle ka mo go le wena o le mme ha tata o fete bo jika o ipotsa motho hana tso ka tlong o ipona le jwa o aparo ke utlwela hantle ntate Novi ka nnete ba ga tseba go mmele wa mme e tempele ya Jehova ke le boila holo yani ana ke le pejana no botsa gore ke mme kapa ke mang doka are ke zi wa lesele ke ntate o ke ntate ke le boila holo zi rona le potso ke batlang go botsa yona doka re kutlwa mamedi yona pele dumela madume studio mo moteno bontate ke le motho wa ntate ke ina moteno wa bo mme man dithaete ke tsena bontate dithaete ke tsena tsa bo mme bana man bo mme ke le kgoitseng ka dithaete tsa lona man tena thaete maskipa sebetelele man ntate re dithaete doc dithaete be di hlaisitse ntho engwe le mo ya ke a utlwa ntate wa ka jwale doc ntho e tlang go nna ke ena kotsi ya hore mme kapa motho wa mosadi a sebedise botle le mmele wa hae ho ra ho hele motho wa ntate ke bofe ke hore fela hona mohla a tlo tsebang batho ba tlo bapalang ka bona ka yena le batho ba tlo mo ratang e le nnete o tlo ba difficult okay ke pheta e pheta pe doc ha bokotsi ya bomme ba sebedisa mmele ya bona I was sent that to my daughter ke ngwanaka ke go potsetsa nete bana ba tlo bapala ka wana and ba tlo trapa ba tlo trapela di rupi tsena tso di display ba tlo trapela tsona because tebo a re etse mohlala we all know hore bana ba makgowa ba rata matswele haholo dintho di nipple ke batla ke nipple fee se ke sebetsa ka ke bile mechanic ne se ke nana ke nipple ba sebetsa ka di nipple ke nipple makgowa rata matswele ba rata nipple
that is why most ya basadi ba magoa ba kampa ba tloela ditone ba tena di ba tena di swimming costume la ba tsama ka mar matswele ba tlo pata because ba tsaba re matswele a ratwa ke banna ba magoa rona ba nna ba batho ba ba tshwere ithatela ditono le tsona di body tsena tsa basadi ba and baba ha re ba ratore re na le re ba ratela o tlo utlwa ba ba re ratla o tlo utlwa mamete you stop and go re ba tlo utlwa Dr. Novi. That is why la ro praise ha ngwana o fitiwa ngwana o fit re tlo utlwa but the reality when you want to build it, that is why una in this mentality ska ba nyala mosebe motho tlo ba frustrated inyale just a simple person and have bana ba batle o ijwale fela le bona but bana le ntwe most of the time there was this lady nkileng ka utlwana le eng ke ne ke la tui ke gola ke batho ba i2 kapa 3 ba bang ba kopana le nna Jimmy e monga ba latara a re ngwaneno a re Novi a re enjoy o leng yona a o hloke mofuto so wa batho a re you need when o hloka stability so o batla o relax o batla o phomola so choose motho ya tlo fang khotso so that la tsamaile ska nna tlo wa re ha qetile ba re a re bana ke bana ba o re kena majitheng ka bona so runa ringa batho ba o ba tshwantseng re kene majitheng ka bona le ba tlotlo o ba tlotlo metsa mosadi wa and the problem wa motho ya tshwanetseng go sebediswa o ya majitheng that's when how baby change something to be frustrated because behavior mosadi le behavior girlfriend they are fapana le tsela eo ba tshwantseng ba tene ka tsone dia fapana tebo tebo ke go ba pheta behave le tsela re expectile how le mosadi re bona this woman is le mosadi sure but now ka bo madimabe basadi ba understand gore rona re le banna hona le basadi ba re galang fela ntena yo ba re tlaiseditseng yona ya bobedi re gala fela re ne re lo hlaya ka majite mara tle ne re hlomphe ke ba gotse ba rona re se tifanda go no tshero joma a se ngwana no na le jwa but the reality of the truth hona le botho ba re ke ra builder le bona but bo tlo thola gore o mba fela o batla go hlaya ntle majite because ke engwe yo rona banna re le nyona that is why banna ba tlo sia basadi ba bona ka matlong a bona ba mosia ha qetile ba lo lata wena hoteleng o tikika flateng ya hao a ba utlweletse o hlaise dirope ka ntle o bo hlaisitse le thato ba sa kgathale because ntho a rata o protectile o isile ka oi Dr. Novi a ratang ha I protectile ha una mosadi ha una monna ya kanka mosadi wa ya ba ya le yena plekeng tse jwala tsotsi a bile thatunyana ya kala kuni surutemo ai Dr. Novi ba ba sia ka tlung ke bua pela ntate modimo gale ke di etsa ntse mosadi ya mo hlompha mosile ka tlung wa robetse ka mane ba tla qetilong ke yena yo o tsebang hore o mpa fela lo hlalla fela ka just to shine ana ba ikutlwe di skepse bona ba ile mekokotlo ka ntle ba tene mise gautsweng di tailor tsa teng ga di a qaeta go roka bona gore tailor ne itse lekanya tailor itse lekanya motho ha sa gutli tailor itse e tekanye hai ya le la philele se tailor ha qeta fa bile ka botsa sa fela and I'm proud very proud so and now once the problem jwale e kotsi ke once ka kopana le mofuto jwale wa mosadi wena bo batla mo change hore ebe mosadi ba ka mo change wa tlo kwatisa ke hore ba fitileng ba le ba sa bone anything wrong mara a sa tsebo hore ba ne ba sena go bona anything wrong because ba ne ba sena the intention Dog. Jali yetsa wena ka ho eneng. But I don't understand. I've been like this for such a long time. And for my bana basina batata. But because bana basina the intention. Because bana basina the intention, but immediately if bana the intention, gabe ba mushinchilele. So the problem go kana go tsene ho go tsore ha o le ntate o nke ngwanana a girlfriend o batla mo etsa a wife ente kelelo ya hae le behavior hae in anti ipona jwale ka a girlfriend o ntse tlo batla go ba girlfriend le sa a le ka ralenya
the same way le banna re tla bua ka banna be ke but today ke ba re focus batho ba bomme the same way he le bontate ba tla re tlwele bontate re bua ka bomme re se ka ra dikopanya le when o nka mosadi a girlfriend ke nngwe ya dintho tse re shapang ke buile be ke fitile most of the time ko nka di girlfriend o bo batla nka girlfriend o batla o etsa a wife because ona le difference doc no difference because e bile jalo ke mo offend that go ntse tsama because o tlo sebetsana le ka hore he eska etsa tse he eska etsa tse but if no nkile a wife le ena ya tseba o tshwantse behave jwang o fokoletsa mosebetsi o mogalemela yo ai Dumelang ka studio ka mo dumelang ka studio ka mo jwale nna motho mo botse ke batla o tseba taba ke jwale ha o kopana le motho e be lo re motho ona o apara di-shopping tsena tsa bona tsa ba di bitsang di-bum short tsena kapa tsona tight tse ba penyang tsena o mo fumana le jwale ha nako e ntse e se le gore se nna le bodijara ntho etsang ka bo e ka etsang bo 5 to 7 years o bo mo khalmella tsona empa hana go mo fumane a di apara o sebetsa jwang ga ile jwalo ke TK ka go client ka mola thank you TK o entse pause o ratswe ka koloi garageng a e reke a ba e patalle a ba batla e register mabitsong a hae e ntse le skorokoro e mmontsha ha ke koloi yo ka ntshepelang bophelo ba hao o buintsha ntse le jwalo o bo batla hore ha e setsile garageng bona hana re tla fetola bokorokoro ba teng tla ba re new car once motho mona ka relationship motho ya nang le a teachable spirit ya mamelang ya etsa mona relationship but if a hlola relationship o bo monyala still o bona matlo le motshintsha lenyalo mo nka dikanse if a sa mamela lenyalo a tina di bum shot tsa I mean mojolo relationship ya lona then o bo monyala still o bo re no mohlomong hana kwentse tsamaya o tla change o iketsetsa mathata TK o ipitsetsa mathata because tlo ya qetelo o tshwantse ke bo madimabe ba hore hangata matsatsing ana satane o re bolaile bontate ba batla ngonyala ba ntse ba behave jwalo ka bashanyana ba ntse ba behave jwalo ka di boyfriend ba ntse ba now ba fa basadi ba bona responsibility or ha basadi ba fihla jwale ba tlo sebetsana le bontate bana go ba transforma ba etsa banna e ba mosebetsi the same way le bontate ba nka banana ba ba etse ba batla ba transform o nke ngwanana o batla mo transform o batla mo etsa wife now ke bo madimabe but ka bo madimabe that is so ho leng bohloka it's just that rona re kgetha mara re kgetha di partner ka dipelo re ba kgetha ka lerato le ka kelello ha re ba kgethe ka reality hore na motho ke mang gore motho na ke mang o mo kgetha ka baka la o taua ke lerato o mo kgetha le ka gore o senkwe ke di emotions o mo kgetha le gore o na o lisa jwale ka pudi o nolla jwale ka pudi ya ntho ya mpho ya badimo ine gautse thapo pudi ya teng e se baleile le latile se nane re phunyuhile ha illa e se hlomohile hlomohetse taba hore se ke phunyuhile le latile tse e lisa e ba emotional le pudi ya teng ha illa ha ona le ka ke le lona ka sello sa re choose di partners ka botle re ba choose ka hore ba monata ka ka moreng re ba choose ka hore jwale o sole o jwang but the reality gore once o nka ngwanana you must be ready to sebetsana le yena you must be ready nka moshimane ba tlo mo etsa mona you must be ready and ke ka ho today batho ba le ka manyalo ba enjoy manyalo sure because o prince o teacher o teacher ka ra lenyalo lena o khalmela mo libe so tseng to an extent bile motho mo feel gore wena o na le problem because mo khalmela yo re a hana go batho ba se ba le ready re a hana because motho ya ready o ha o sebetsane le yena o feta because le yena kelelo ya hae
ya mo jwetsa gore no what you are doing is wrong. Ko ha lena nako ya sebetsana le relationship le sebetsana le each other. Yeah, thank you Tebo. Ha le ratane ya lokisana. Ali enjoy. Dumela. Dumelang ba kaolia. Dumelang. Khanki ya bagolo. La kana ka bua ka letsatsi le leng ke bua ka ditsela. O itse kana ko ngwe motho wa mme ha apere ka tsela aperang ka yone a ntsa le sengele. Go sena motho e khomodile mo go ene. O advertiser wa it's fine, but the moment mongwe a itlhamotseya a motsenya khatlong gotlhelele a khona a ya siama le se wa yes gona le nako tsele tsa go apare meaparo ya gagwe bo di tristepe tsele tsa bo di khete bo di eng a le khatlong ana le nna khatlong we shebi bo di tsipna tsa bone tsa ba di jwele ba di jwale yalo gona le di what di beiwang ga godimo, but now o tlo shebe no yana o kry for motho wa pere ka tsela pere ka na tsamaya kwa le gore e ka antsa gare ke available tlohong o shebi so la nka go tlwaetsa batho bo mme for na go dimo ha ba apara go ba ke ba cheke le gona batho bo ntate o kry na go mo kry motho ke ntate still ntse le ntate ra ba tsule di bokati tse ntse di makhasa tse di motlampure tse di ntse di go bona go re ke re itemoge ha re tse go itemoga re ke re anana le dingwaga tse re leng mo go tsone wa le seriti sa gona for na se nna mo maemong a ntseng yang o shebile so ke di gantse di yalo la ka ga tlhokomela tse ding tsa dilo di ka avoidega tanking ba gaetsho papa ntho e buang e kgolo e tona rona ha re ka re gola ne re respecta mmele ya rona because khwathe mmele wa motho ke bophelo mare papa 30 November bana ba khona menyana ha bana khane le bo mme ba ke ba batona motho a pare mosusu o mokana a itse gore ha phio e tla wa phukalla a re ka monna gage a re ka o mo shebileng ka morago he papa o khalemela nnete serious o khalemela nnete November ha ke o isa o nkisi mare be se ke utlwa ithapelo tsa mo theronteng o number 1 ha gona motho tla go bena mo thero ayo o number 1 papa thero ya gago ke tla ke ba bela kere o ka itirela tsotlhe mare mamela November ha a rera ene ke ba ka tlhakane o gata go bula ka bebele ha buela o bua ka bebele ha thank you papa hai ne bro go monate Tloka ina. Wow. Tloka ina ke o itse ke rata ke motho motona. Wa utlwa fre ke motho motona. Eno di mamela nga phumamela le thero ya ka re le banda te modimo. Ra le bogathata mama. Ke ne melaetsa mona doc dumela. Dr. Nove skara tlhathu ya kala ku mohelo ena. Kala ku. Dimela Dr. November ke le boa mo le bakane ka fisi ke mametse a nta du bone di ya di shopeng ba mshota se wona ntate wa ka tangi ke mametse ntate ke ta o ke ntate moruti bua nnete mono bomme bana ba no tsena ba tshwana le bolo ya blatara e raelwang strateng monana e re ka dimiselang ka ena ene ra uo sano ba pala bo mamma ba ka dimebole we ra uo wena o fitla bo batla go eng ka o lo ikwalla ka tlung ba tla o irao le mo ka lo tshata ba shimana ba no ba batla bolo ya bona ka tlung ka mo yo ntate example ya hao e botse Eva dumela ha mnate milona wa hlomphuwa mahangata bo ntate he ha ba se batle ga apara ntho tse khutswanyana ba sheba bana ba apara ntho tse khutswanyana marena ba se batle mme ka tlung a apara ntho tse khutswanyana mara bomme ha re hlomphe mmele wa rona ho na tse dintse hantle tse ka di apara tse comfortable o utlwa go utlwa le hantle ke palesa ke o utlwile point ya palesa ke motle a re bontate ha ba batle ha basadi ba bona
ka tlung ka mona ba apara tse khutswane mare ba shebile bana ba strateng ba di apere tse khutswane umba fela mohlomasa ka rutla re buile ka yona ra re ntho ye o e ratang yo o tla protect why protect mari yena yo sina ntho ya yona ona ta yo ha ke tsama le wena ke sina di intention gore banna ba re ba o sheba ka ke na taba le wena ke na di intention ai that is why bile banna bana ba gona nka basadi bana ba smart ba ya le bona banneng o ye man mo kopaneng banna teng you don't care gore banna bana ba tlo mo sheba o no musiemo yo Dr. Novi yo Dr. Novi e ratang asinto ibulelanye but you never do that ka mosadi wa hao hey doc okay that is a banka o monja tsotsi jalo botsamane o boye matiteng o boye matiteng o ye banneng ka bona gore na ba lo mo sheba jwa bona ha ona tabale ebile ka bontsho qoqala majitara ngano ke mo dira eng Dr. Qoqala majitara ngano ha go bona re dira le bona majitara a go phema na fanda go tshwere he ngano ga bona mona o qoqa ka ba you never see that because qoqa mosadi wa o ke boya majiteng o fitla o jetsa majitara gore mosadi wa ka ke mo dira so never ai ya vandag now ke go jetse ntho ke shapa mbasadi ke validation ba shapa ke validation ba validated ba batla ba ntho e shapa mbasadi ntate ha una ntho bohlokana satana ba tshwere ka yona ba batla motho ya ka ibitswang to king to validate affirmation ba batla o jwetsa now the way ba e batlang ka teng whoever ya mo jwetsang o mo fa attention ene ka bomadima le batho ba batlang validation ena ba bang ba batle gore ha ke tsebe why ba sokola eng gore motho a fihle stageng sa gore whether batho ba njwetsa ka ba njwetsa but I know. And that is why today, one of the things is about basketball is ba batla validation. Young way into it's all about teenager, but la fala ho bele ba twalo buang. Halo usumul. That is the only thing engwe e shapile mbasadi because ba batla validation. And momameli bontate ke go balungu there is nothing wrong. Ha ke qeta o nyala nna. Mosadi wa ka ne ke mrekele di shorts tse khutshwanyana. Yeah. Ke ba ka re le babedi ka ba re tsamaya ka koloi sure o ska soko ke ska ka soko Dr. Novi temo ke ska ka soko ke ska ka soko re tsamaya re misa ka thoko re kena di plasi re di medisa di phofo ha re tlo sheba di phofo ha ke re shebe re tlo window shopping of the cow of the horse. Yeah, there is nothing wrong. Yeah, yes. I get him more but I can mind to retire kai, Merfika Atamaka Pesa High, Relba Bedi, yes, I knew the Kilanita, Haki Fika, Kifika, Cool, I can mind, but Harris really cara, but about rate and Tonga Basai to me, Kiana, the representative Sabat Varuna, Musawa representative. Yeah, because that's a master to man. Har muslim torches musanya tebo jo metsa tsenka ye ale mitsikali arena re musadi wa tebo ene ya bobedi kapa ya o qetela mo mamedi ke hore metino ke yona etsa gore batho ba re describe gore jwang and how about miss describe about wrong because the word in nka can I go deeper Dr. Novi can I go deeper yo Dr. Novi Orange Meti no tebo. Can I talk about what describe? What's wrong about talking about when I'm saying about him? I said, on November, monarchy S E F E. C'est February. C'est February. Yeah. Close Abaro. If Barra, Macedo November, Macedo tebo, have Macedo tebo, monarchy. Abaro. Because la yo abia nthaleng yona motino hae o linka le bano le di February so that is about to show you ke ngwe di ntho jole o bohlokore o be ona le mosadi mara ha bona o bona se February
e bapala kae egong ya hao as a man nkile ne ke tina mehla ntse ke tsa show yana ya ka ya Labohlano ya le ke re Freedom ho no ntse ke ne ke rakua ho no the ke gay ho no the ke a hlanya ho no the ba mre mabitso and the reason why ne sa kwatine ke understand or ke ya ikhaisitseng ke hlaile ka tsile e tsang re ba name ka yona so le runa re le bomme ha hona ntho bohloko runa le mosadi ha batho mo sheba ba bona se February I know te bua ha hona ntho bohloko pala ka yena where is your proud as a man ka mosadi yona ha o bontso to why ha mona bona mosadi wa November ha mona ngonyano ho bona ibilo bitso ngonyano bona ngonyano ha ngonyano ka re ke February o ngutwa it is not right. It is not right because most of the really banna kapa re le basadi re batla tsamaya le batho ba decent re batla ba decent le batho ba rona re batla tsamaya le batho ba decent re be proud to thank you ne ke batla le ntsileng so ntho batho ba sa tsebeng o tla nemua ka tsela yeo o I presentang ka yona batho ba tlo re le bitso la ntho eo o itlhaisang ka yona. Wow. Motino is very dangerous. Mona ratisa di gogoto ra ipuela ra reng. That is all le batho ba se ba sa tshepane ba boulela nang ba lwana ba tseka metino. Mona wa o bilaele mona wa hloke gotso ha o tsamaile mona wa o stalk wa o founela le wena qetelo ya qetelo ha o sa le monate. Ha o monate next. And happy. Nna tshwantse batho ba understand gore purpose ya lenyalo is to have peace. We sent ube a peace. Re batla nyala basadi le banna ba batla ba a peace le basadi ba batla ba a peace. Ha ona mosadi ya batla go dula le monna yo dula ngontso ngore o a ria ka yena. O ntse ipotsa gore modimo ya no ibe malente o yetsa. Ha se lenyalo le monate le. Ha se lenyalo le monate taba o ronyetse mosadi ba to dula o tshila gore modimo ka mosadi ya malente o yetsa le. No ha monate. Dr. Novi a ke batle re kwale o soka o phetena ke batlo phetena because bomme ba bangata ba fola trapeng ena ya ntwe pale sa ibuileng hana kena mo ska batla o compare le banana bana ba chama monna ha mosadi wa tseba e doctor batlo go tlela o yona hape re ya kwala but ke batlo go tlela o yona because basadi ba bangata ba I compare le bana you don't need to fight for a title since we tshwerele le tsona. Yo. Mona ba ne ba tsulela monna wa hao. They are fighting for the title ba batla monna. Yo. Wena o sontso na le why o tshwana le lwanela title but since we tshwere ka ra tsona. Mosebetsi wa how so lwanela title but go protect the title. Yo. Because already sona le when banana ba itsulela banna. Why we're not on so fully, like a bonnet because we're not on the moon? I kill it since we here. Sure. Why are you fighting for a title? Why are you doing efforts for a title? You already have that title. Your must choice to protect your title. Aye. Nah, it's on to about Nagi sharp. Aye, Nagi sharp. Gishapu. Ulwanela tightly with her in Juan. We don't know, because the only thing I want to hear is jolly good fella. Kaku, what's the jolly we impress of John Mutinus and so on there. Impress of John Linyalo. It's single be for Jola Cabanana Bands and Bamaka when also Mutus. What's the matter, Doctor? If you could put Chase studio, I did the Doctor Novi. No, that is the problem. And that is why today, body one is the title, but yes, I protect official I lose. You know about to pass about who gets a lining, you about to buy one title. And that time when we had Unonali on a title here. But Miss 16 months about this thing, who behave in a jolly commutas non title. What's that my doing? Sure. Yeah. But there, that is why Bonta tell bomme, who twenty by belidity that was something about the fat babisa, who belidity that didn't talk about the years together. So that I tell you, Patolo Mosadio how ask out what you women your cow.
that's why ho lokile gore ka nako tse ding le no tswa yeah then a lo tena mesi ena e khotsofatse le tsamae le bokae a khotsofatse wa bon because jwala go se mo kwaletse ka hokong le teng ka netasa da but it's very important mamedi wa karata manyalo a tshwantse a be flexible yes manyalo a tshwantse a be flexible ka nako tse ding go be le nako le tsamaelang fela then a ile mane bo metsing a mangata man ha ke bua ka metsi a mangata ke bua ka ntse tse tshwana le bo swimming pool tse ke nang le yona e seng ba skobo mamedi ya temo amangata mamedi ke ba ka Durban le tlolona be le ka kwata le be le change station ba tla o mamela mhlobo ya ntsika gore le kwatile fela but what I'm trying to say is flexibility e gona o re fa that freedom hore ha re tsamaile e molemo ya ka be yena ha re go tla le ratsi ba re kile ra ba le nna ka re be rona gore bile runa o tsamaile wa shoota wa poster wa etsa